Skoro svaki dan dobijem pitanje koji je najbolji fotoaparat za početnike. Koji je najbolji fotoaparat, a da ne košta puno. Isto tako poznat po tome što ima veliki... What the fuck? Ćao, ja sam Hrki, a ovo je najbolji fotoaparat za početnike. Skoro svaki dan dobijem pitanje, bilo na Instagramu ili na TikToku, koji je najbolji fotoaparat, a da ne košta puno. Prije nego što vam kažem baš točne cijene i modele fotoaparata, moram reći par stvari kako bi vas uveo u video. Ako većina vas ne zna, a vjerojatno znate, fotoaparati mogu biti jako skupi, objektivi su jako skupi, općenito, kome god se govori da će, ne znam, baviti se fotografijom, kaže mu se da je to full skup sport. Ali postoji razlog iza toga. Fotoaparati i objektivi nisu nešto što je full jednostavno za napraviti, tako da firme im moraju naplatiti tolike velike novce, jer objektive koje ja sada koristim nije jeftin, ali to je zato što koristi jako dobro staklo i koristi jako dobru tehnologiju kako bi mi mogli imati što bolju sliku. I jako je teško odlučiti kupiti nešto kao što je, ne znam, fotoaparat i objektiv koji su jako skupi, a ne znate da li ćete se na kraju ipak baviti time i da li ćete možda to raditi kao hobi ili biste se baš probali baviti time i da zarađujete time. Sad, odmah ću vam reći da ne postoji savršena kamera, znači pogotovo ako želite za nešto malo novaca kupiti neki super fotoaparat ili, ne znam, najbolju kameru na svijetu, nemojte to očekivati. Kako kažu, koliko platiš toliko i dobiješ, u fotoaparatima je baš tako. Ali bez obzira na to, ja isto nemam skupi fotoaparat, pa svejedno imam odličnu sliku kao što vidite. Nije sve samo u fotoaparatima, nego i u objektivima i u osvjetljenju. Tako da nemojte da vas to obeshrabri, a mi idemo vidjeti koji su to najbolji fotoaparati za početnike kako bi vidjeli da li ste stvarno zainteresirani za ovo i da se zabavite. To je najvažnije. Prvi fotoaparat na listi imamo Sony A6000. To je jako sličan fotoaparatu koji ja sada trenutno snimam, a to je Sony A6400, samo što ima par drugčijih stvari. Po meni je to najbolja kamera ako želite i fotkati i snimati. Znači ako biste se htjeli možda krenuti baviti YouTubeom i usput nešto fotkati, ali to je u biti općenito kamera za sve. Sad, neke od pozitivnih stvari je to što kamera nije jako skupa, možete ju naći dosta jeftino polovnu, a fora stvar je u tome što je praktički poluprofesionalna, znači možete biti sigurni da kvalitetu slike koju ćete dobiti iz te kamere, s njom možete obaviti neki profesionalni shooting, možete čak i naplatiti kolika je zapravo kvaliteta slike te kamere, a bonus tip je to što sada za Sony imate masu jeftinih objektiva koji su jako dobri, što recimo za druge kamere jednostavno ne postoji. Tako da sve u svemu, Sony A6000, jako dobar fotoaparat, preporučam ga, s njime sam ja počeo, sada sam upgrade'o, ali vjerujte mi, nećete se razočarati ako kupite Sony A6000. Kao što piše, cijena Sony A6000 je 530 eura, ali možete ga naći za puno jeftinije polovnoga. Drugi po redu imamo Canon EOS 250D. To je po meni trenutno najbolja početnička kamera za YouTube, znači nije skupa, isto tako možete ju naći dobro polovnu. Ima ekran koji se može okrenuti tako da se možete vidjeti kad se snimate, možete staviti mikrofon na nju, isto tako možete mijenjati objektive i jako dobru sliku ima. Što se tiče nekog profesionalnog slikanja, tu bi preporučio Sony, ali nemojte da vas zavara ni taj Canon, jer možete proizvesti full dobre slike s tim Canonom, što je jako dobro ako želite za YouTube raditi recimo thumbnailove, što je jako bitno, jel tako? Isto tako, Canon je poznat po tome što ima veliki... What the fuck? Isto tako, Canon je poznat po tome što ima veliku kolekciju objektiva, vrlo jeftinih, tako da isto tako ne morate se brinuti za te objektive, jer nisu jako skupi. Za primjer, fotić koji ću si ja u buduće kupiti, objektivi dođu i do 900-1000 funti i više, a objektivi za Canon kao što su 50 mm 1.8 koji su odlični, dođe i oko 100 eura. Tako da, vidite, razlika u cijeni je ogromna. Sve u svemu, onaj ko se želi početi baviti YouTubeom, vjerujte mi, Canon 250D je više nego savršen za to, tako da toplo preporučujem tu kameru. I zadnji imamo Fuji X-A7 koji dođe 530 eura. Zapravo su sve kamere iste cijene kad sam gledao, ali to sada nije bitno, jer ih možete i onako naći vjerojatno puno jeftinije polovne, kao što sam već jednom rekao. Što se tiče Fujijevih fotoaparata, iskreno nemam baš puno iskustva, tako da ne znam, ali što sam čuo i što sam gledao video na YouTubeu, ljudi su jako zadovoljni s njime iz jednog razloga. Fuji ima jako specifičnu postavku, odnosno način na koji proizvodi boje u fotoaparatima. Jako su prirodne i jako su lijepe oku. Svaki fotoaparat, bilo Canon, Sony, svako ima mrvicu drugčiju boju koju fotoaparat proizvodi i tako Fujifilm
ne znam, jako ljudi hvale tu boju isto na neki način. Tako da, ja bih preporučio što se tiče Fujifilma, da je to više kamera ako baš želite samo fotkati i ako vas zanima direktno iz kamere jako dobra boja i da ne editate puno slike. Ali sve u svemu, jako je jednak ova prva dva izbora fotoaparata, tako da ovisno o tome koji brand više volite ili koji vam se više sviđa fotić, kupite taj. Za početak vam zapravo i nije bitno koji ćete fotić kupiti, već da se naučite na fotiću osnovne stvari i da vidite da li vas to zapravo sve zanima. A sad ću vam pokazati neke od fotki koje sam radio ja sa svojim starim fotićem, tako da vidite da nije sve u kvaliteti i opreme, nego je više toga u znanju. Kao što ste vidjeli, slike su bomba, znači izgledaju top. I to je to, ljudi. Napišite mi u komentar koji vam se fotić najviše sviđa, subscribe-te se ako želite vidjeti još ovakvih videa, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao, ljudi. Zeznao sam cijeli video. Tako da, sve u svemu, Šoni